Uvaženi gledalci, još jednom dobro jutro. Pratite jutarnji program na televiziji 777. Vrijeme je za najaktualniju temu ovog jutra. Donatorski SMS broj za djecu koja se bore sa karcinomom aktivan je od 7. februara, a da bi se donirao euro potrebno je poslati poruku 5 na 14543. Samim tim osniva se i prvi teleton u Crnoj Gori 15. februara. Svi zainteresovani moći će da pozovu toga dana 15.11 da razgovaraju sa 100 najpoznatijih ličnosti. Trajanje razgovora je 2 minuta, a samim tim donirate 2 eura za djecu oboljelu od karcinoma. Više detalja reći će moji gosti ovog jutra, a to su Ivan Vukčević, Prva televizija, Branka Pavlović, Vijesti, televizija Vijesti, Vanja Šipovac, Radio televizije Crne Gore i Goran Jovanović, Fondacija Budi Human. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Znamo kako imate vremena ovih dana, ali ipak ste našli iza nas. Naravno. Sada da ste vidio naše kampanje i dio ovog projekta, uvijek ćemo se rado dozvati vašem pozivu. Ivan, odmah da počnemo od vas. Šta je to Teleton? Da nam objasnite. Teleton je zapravo svjetski priznata televizijska forma koju najveće svjetske medijske kuće koriste baš u sličnim situacijama kao što je ova koja smo se mi 6 medijskih kuća iz Crne Gore okupili. Prosto to je živi program od više sati. Sad u Italiji ili nekim drugim zemljama postojali su teletoni koji su trajali preko dan. Tako da smo se mi odlučili udružiti na 6 televizija, televizija 777, televizija Prva, televizija Vijesti, Radio televizija Crne Gore, televizija Pink i televizija Atlas, da pokrenemo ovu priču. Baš u ovom najkritičnijem momentu, pošto je već sam početak godine, imali smo tih nekih slučajeva koji su nas zaista ujedinili i odlučili smo da pokrenemo prvi televizijski program ovoj vrste u Crnoj Gori. Da. Šta se očekuje sve? Pa očekujemo da same te večeri, program traje preko 3 sata po našim programskim šemama, već krećemo od 8 uveče, a trajaćemo sigurno i preko 3 sata kako smo već najavili na našoj kampanji. Očekujemo preko 100 poznatih ličnosti koje već naši urednički timovi svih 6 TV kuća aktivno pozivaju, dogovaraju. Očekujemo dobar odziv publike jer te večeri neće biti neke trke između gledanosti svih televizija, već svi funkcionišemo kao jedno, svi imitimo jedan program, tako da očekujemo veliku gledanost u tom smislu da će privući pažnju našim gledalcima sama kampanja i sama tema, da će se puno novca tu to večer donirati putem SMS i putem telefonskih poziva. Zaista naši urednički timovi iz svih medija su se potrudili da za večer Teletona imamo najatraktivnije poznate ličnosti i naravno tu će biti kompanije. Da. Da li se možda neke već kompanije odazvali, neki pojedinci? Jesu već, s obzirom da naš promo i marketing tim koji je ovog jutra smo svi ovdje zajedno, aktivno smo s našim timovima pojedinačno u svim televizijama radili na promociji kampanje, a paralelno sa tim i u vezi sa pozivima svim kompanijama. Odziv je zaista u prvih nekoliko dana bio odličan, čekamo još nekih potvrda. Za sad su se tu priključili mnogo jaki brendovi u Crnoj Gori, mnogo jake kompanije i naravno ove ostale koji možda gledaju jutros ovaj program, pozivamo da se jave bilo kom od nas, odgovornom licu u bilo koje televizije, jer mislim da ovakav način programa, promocije i svega što Teleton donosi je nešto što će definitivno obilježiti istoriju medija u Crnoj Gori. Da. Gospođo Pavlović, recite nam više detalja kako je sve zamišljeno da se odvija 15. februara. 15. februara od 8 sati uveče do 11 sati uveče građani će moći da pozivaju broj telefona 1511 i moći da razgovaraju sa nekim poznatih ličnosti 2 minuta. 1 minut, 1 euro, 2 minuta, 2 eura. To je jedan od načina kako mogu da doniraju novac. Drugi način je, kao što ste vi već pomenuli, poruka sa brojem 5 na 14543. Broj je već aktivan, mogu već da pošalju poruku i da na taj način doniraju još 1 euro. Kompanija od kojih očekujemo isto neke donacije bit će naši gosti, tako da ćemo u te noći imati neke razgovore sa njima, bit će naši gosti i moći da kažu zašto su se odlučili u stvari za učešće u ovom Teletonu. Kompanije doniraju i ovom prilikom ih pozivam da doniraju na broj žiro računa 520 14 626 41.
Da. Ono što mene interesuje je naravno naše gledalce, gdje sve mogu informacije se naći u ovoj kampanji? Kampanju smo pokrenuli prije nekoliko dana, sve informacije se mogu naći i u medijima i na našoj Facebook stranici Podrži pobjedi, tako da mi smo tu, bilo koja informacija da im treba, mi možemo da im pomognemo na taj način. Da. Vanja, pitanje za vas, da li mediji trebaju ovako da se ponašaju? Pa mislim da da svakako, ovakve akcije zapravo trebaju da budu negdje primjeri, trebaju da budu negdje podstica i reper svim onim ostalim organizacijama, možda sad i da poslužimo kao primjer i nekim drugim medijima u regionu, jer mislim da je važno pomenuti da je ovo prvi put da se 6 televizija u jedne male zemlje ujedini da napravi nešto zajedničko, a to je zaista ovaj humanitarni teleton ili ova humanitarna priča. Znamo sa druge strane koliki je uticaj da je medij danas negdje najmoćnije sredstvo u društvu, a s druge strane kolika je samim tim i uloga medija danas na društvu i na pojedinca, samim tim je naša uloga medija mnogo veća, imamo mnogo veću obavezu na sav onaj sadržaj, na prezentaciju istog, na sve ono što izlazi u etar. Negdje prije par godina sam pročitala jednu sjajnu stvar, a to je da mediji, da danas mentori naše djece zapravo nisu ni učitelji, ni akademski profesori, nego su to neki ljudi koji sjede u medijima, koji kreiraju politiku jedne kuće, koji kreiraju sve ono što će izaći u etar, a sa druge strane ti isti ljudi koji sjede u marketinškim agencijama, u kreativnim timovima i plasiraju sve ono što će izaći i što će biti produkt na jednom mediju. Znači, koliko je nas u lancu zapravo odgovorno za sve ono što danas građani i naše djece gledaju. Mislim da je ovaj projekat nešto što će ostati, nešto što možda u nekom narednom periodu trebamo da razmišljamo da bude zadatak svima nama da tako razmišljamo i da pravimo 1 ili 2 projekta na godišnjem nivou, nešto tipa Teleton ili nešto drugo, ali mislim da ovako ujedinjeni 6 medija, 6 različitih televizijskih stanica koji negdje vode različite politike, imaju različit potpuno sadržaj programski, mislim da sa jednom ovakvom jakom medijskom kampanjom koja zaista vrlo je aktivna ovih dana možemo da napravimo dosta. I Ivan je pričao prije par dana, to je ta, i zaista ja budući da dolazim iz javnog servisa, mislim da ne trebamo trčati toliko ni za rejtinzima, ni za svim onim što je komercijalizacija. Mislim da ovako ujedinjeni zapravo trebamo da damo, kao što sam rekla na početku, primjer kako treba da se ponašamo, odnosno kako trebaju da izgledaju neke društveno odgovorne kampanje ili društveno odgovorni projekti u perspektivi. Da. Po vama, da li smo svjesni moći koju imamo? Pa mislim da nismo u potpunosti. Mislim da nismo u potpunosti svjesni kolika je zapravo moć i kolika je uloga jednog medija i šta sve jedan medij može. Uzmite primjer i sve ono što se dešava recimo u našoj kući, vjerujem da uzmemo 3 sedmice da se bavimo kontinuirano jednom temom, a uz to da imamo jaku medijsku potporu, jaku medijsku kampanju. Šta ćemo mi napraviti za 3 sedmice? Mijenjat ćemo zasigurno ćemo mijenjati percepciju pojedinca, mijenjat ćemo njegovu svijest, mijenjat ćemo zapravo nešto što je možda negdje utemeljeno kao u društvu, kao čvrsto, može da se mijenja i zaista mislim da samo mediji na ovaj način mogu da mijenjaju zaista nešto što je percepcija ili svijest jednog gledalca ili građanina. Da. Gorane, što se tiče fondacije Budiko Human, kakva je uloga u ovom projektu? Ovako, znači, u toku prošle godine smo svjedoci bili velikog broja slučajeva gdje su se javili roditelji djece koji imaju potrebnu pomoć, bila koja nije bili, a taj kompletna priča nije bili ispraćena od strane Fonda za zdravstvo. Na tom fonu je osnovana fondacija Budi Human, iz razloga da se pomogne roditeljima koji nisu uspjeli da dođu do tih sredstva nekim regularnim putem, već ta sredstva obezbeđuju iz nekih sopstvenih izvora i uz pomoć donacija ljudi koji hoće da pomognu liječenje te djece koji imaju problem.
Sad, znači, naša kompletna ideja jeste, znači, bilo da ujedinimo 3 mobilne operatere i da oni daju kratki kod, da se oslobode svoje provizije na tom broju i da se taj broj oslobodi PDV, što smo uspjeli i što je jedna jako dobra stvar koju smo uradili. To je sve završeno krajem prošle godine i imali smo već 2 slučaja, to je slučaj Anđele Petrović iz Kotora i Selene Mandić iz Podgorice, gdje smo naišli na odličan odziv građana za jako kratak vremenski period, to je mjesec dana koji za nas uspjeli smo skupimo 200.000 eura za pomoć tim curicama. Sad, budućnost kompletne fondacije će se zasnivati upravo na tome. Mi razvijamo trenutno sistem gdje će korisnici moći uživo da prate kompletan način na koji se donira, svaku poruku će moći da vide na sajtu koji trenutno radimo i radimo na tome da ćemo čak omogućiti crnogorskim građanima da doniraju putem platnih kartica, što je isto jedan jako zgodan vid doniranja. Da. Sad, znači, u kompletnom ovoj priči fondacija će pružiti tu mogućnost, znači, kako sa strane, kako se te podrške da taj broj, ustupi taj broj na korištenje telefonu, tako i poslije infrastrukturom da se taj novac proslijedi onome kome je stvarno potreban. Znači, ovo je jedinstven slučaj da prikupljamo sredstva za neki sljedeći slučaj koji će naići, a nemamo pojedinačno slučaj koji trebamo, da kažem, da branimo i da nalazimo sredstva za njega, što je jako dobro. Tako da je građani što često pitaju, znači, kako će se ta sredstva raspoređivati. Znači, prvi sljedeći slučaj koji bude naišao, koji bude imao taj problem, uplatit ćemo ta sredstva za ličenje te osobe. S tim što bih želio da naglasim da ta sredstva fondacija neće moći da uplatiti sredstva koja su prikupljena i teletonom i inače. Fondacija neće moći da uplati na račun fizičkog lica, niti će moći naravno da bude isplaćivano u kešu, isključivo će moći da se plaćaju fakture koje budu naslovljene na fondaciju, a koje će izdavati bolnice, odnosno institucije koje će da radi liječenje te osobe. Da. Ko ima prioritet? Koja djeca? Pa pazite, znači, fondacija Budi Human nije razvijena i ne razvija se samo za pomoć djeci koja boli od karcinomima, tu raznih drugih bolesti, ali Teleton je, znači, odlučio se da se posveti u ovom trenutku isključivo djeci oboljelo od karcinoma, tako da ta sredstva koja budu na računu, one će biti opredijeljene isključivo za dijete koje bude oboljelo od karcinoma. Znači, prvo sljedeće dijete koje bude došlo, to dijete će biti prioritet. Sad, znači, da li će medicinski zadovoljiti, znači, svojim papirima to što je potrebno, to će zavisiti od komisije od 3 ljekara koji će da odluče da li je to stvarno nešto što je potrebno ili nije nešto što je potrebno. Sa druge strane, također je bitna ta pravna strana da ta osoba nije i ne može da dobije sredstva od Fonda za zdravstvo. Da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Da li smo nešto zaboravili da kažemo ovog jutra ili nešto što bi još mogli da pomenemo? Ja bih samo naglasila da je 15. februar svjetski dan djece oboljele od karcinoma. Da. Još jednom da pozovemo sve naše zainteresovane da budu uz nas 15. februara i naravno da pozovu broj telefona 1511 jer doniraju 2 eura. Mislim da to svako od nas može, a za djecu je to svakako veliko. Uvaženi gledalci, vama poštovani prijatelji, da tako kažem, hvala vam što ste bili moji gosti ovog jutra i želim vam puno sreće u daljem radu i da nastavite dalje sa ovakvim kampanjama.